tiimu ezi 18 z'aboojo na 8 z'abaishiki zirangirirwe bwa nyuma yo gukora kurungi omumpaka z'amashomero ga senior yaabo bwa Mbarara City ezihendiire nyuma y'abazi Kuleta chikopo echa district no wachibanza echa city by the way no wachibanza gabaire mengi muno hamwe obusagiki obwabegesa beito bitubere twire wike yerukwiza ekero kya kasatu tuza kubantu genda ibanda participating om competitions twayongeraho ezo mishe za regionals twina amashemerero w'agamani munonga abwo kwangura iki chikope cha city kandi tucangwira umurundo gwo kubanza competition zibizere too stiff konka turwanire munonga kandi tuzane na timu zinungi munonga konka maybe we are lucky or we had some exceptional tactics that we used ezabikize bembirwe Mbarara City basingire chikope cyo murundo rwabo gwo kubanza kandi rizoba bacanjora abakuru b'ishomero mutongore ubwo bagomeze ngo bazibanda kurwanira umwanya gwo kuzahaziihanga. Let's go! Aganda kuri Muranda bahikira finals Mary Hill, St Mary's, St Elizabeth, Mbarara Ame, Kitagata hamwe na St Anne's. Timu z'aboojo zo bembirwe Mbarara Ame boarding school abagarukine chikope cyo bwa nyuma yo kusinga yantare school mu kusimurana za penalty kandi Ntare School, Weldon School, Nyamitanga, Mbarara High School, Gracious, Global hamwe na Mbarara SS nazo zirabereho kwetaba mu Ankole ziri kuza kubibanda. Mukamaranga kuyatwihire betandikire training fata kom chumuro twiza 2 weeks ariya cyane kitakamo Ntare School bonka nsima na master wita butereza chance to aipa tandikire hona dino muntabe na twiceteza mu kwasana kutanaka nazo ni bakaba takuma muntu wasapara chikopecho bonka abamani minje kutukozisi ndatu twabasa kufika final ya district timu kuruguma districts 13 nzo zirayetera ndahari ibanda PTC kandi ezimpakana za kutandika neza bishiki dere zije zihendere neza buje abwa TV West and Alogias byamukamo kamera